Kocure u etnoklubu Odňate od Zabuca 30. maja organizovana programa u Ramikoh noci muzejoh, kotra bula pošvecena 65. ročnici ruske redakcije Radio Nového Sadu. Organizatore na živiteljoh upoznali zo rozvojom radiofoniji, zdohadli na Nikolu Teslu, kotri perši tolkovo sposob produkcije radiofrekvenciji i na počatok emitovanja radioprogrami u Švece, a najveći bešedovane o ruskej programi na Radio Habog Nového Sadu. Zekujuci hlavnej redaktorki Radio Nového Sadu, ruske redakciji Zlaticinja Radiovej, sme dostali CD-čko, na ktorým zňati nejaký najvažnejší emisiji, ktorí išli na Habog Radio Nového Sadu. Takže teraz, posle kratkoho informovanja publiky o istorijatu i nastanku radija, rozvoj do, povedzme, počatka emitovanja u Jugoslaviji staroj i već ka poslevojnovi počatok emitovanja na Radio Novom Sadu okreme našej ruskej redakciji. Iz toho večara u Dome kulturi otrimal še humanitarni koncert šitskih združenja Hraždanov u kulturi Kocura. To kud zavičajne žridlo, kud žatva, etnoklub Odňate od Zabuca, KPD Dok Kocur, mesni odbor Ruske matki i predstavitelje kulturnog centra Verbas. Milo nam, že učestvujeme u humanitarnem koncertu i že pomagame nastradalim u poplavi. Každý, kto co mohol, to jednostavno po mojim istorina hviljka i dumam, že to napriam i formula za žatvu, čutku i nadalje, jak drugi máme manifestaciju Kocura. Схадський совіт у местній заєдніці, хто ще отримав скорий десь 10 днів, коли був час, коли були тоді поплави. Ми ще договорили, принесли smo zajednicku odluku da pomogneme dajak ugroženim u tim mješćestu. Zdumali smo da otrimame humanitarni koncert, jak od humanitarne veče, ponješka i večer muzejoh, ta mi tiž tak učestvujeme z programu, u ktorej učestvuju šitski kulturno-umetnički društva za Kocura. Zajedno sa žetvom učestvujemo da pomognemo nastradalom srpskom narodu. I baš sam šťastlivá, že učestvujeme u tej prekrasnej priredbi i šťastlivá som, pretože pomáhame tým, ktorí nastradali u poplavoch. Ako organizator bude organizovao još nastupa, mi ćemo vrlo rado doći da bi ispunili celovečernji program. Volimo da igram to što smo naučili to da igramo, ja volim to da igram i da pomognem drugim ljudima. Da pomažem ljudima. Ti pevaš ili igraš? Igram. Pači mi že še taki fini koncerti trimuju i že še pomaga u poplavoh i ne znam še bude ešte taki koncerti. Njedem za taki sredstva, nego i dalje. Da imaju i higijenu i sve tamo, da im bude lepo, samo da im pomognemo. Da im še pomogne da dobiju šitsko, te raznimaju. Kocur mali valal, ali ukazal, že ma veljke šerco. Učešníky humanitarnog koncerta špivali i tancovali. Publika ih njesebično nahradzovala zo zveljkima aplauzami, a šitski vjedno pomogli pod ručom kotri potrafeni zo zviljivami. Gledate paletu. Izbor iz emisija na jezicima nacionalnih zajednica.
Ruski narodni teatr Petro Riznić Ďaďa 29. maja u Veľkej sáli Doma kultúry u Kocure vyvedol premiéru svojho 22. pošore projekta predstavy Beremeše tak nám i treba, ktorú po textu Jana Lazorika režiral Silvester Dorokhazi. Predstava má i podnaslov Sličky zo národného zvyčaju, bo je u sušnosti inscenizácia predsvadzebných i svadzebných obyčajov zo muzično-scenskú i folklórnu formu vyvedzená na komičný spôsob. Možem povedať, že som bar zadovoljna s vyvodzenjem predstavi, bo veľké číslo ľudí prišlo patriť predstavu, polna sala bola i možem povedať, že bar som zadovoljna i думала sam, že takisto vypadne. Krivo mi, že som nemohla patriť z publiky, ale tu som bola i za kulisoch i celkom mi še pačalo, kľapkala som im kedy publika. Co bolo najťažšie pri tej zakončujúcej fázi? Думаš u glumi? Nebolo nič také ťažké, celú predstavu sme dobre uvežbali, najčešće bilo, že sme glumeli bez tikija. Щиро почало mi še, jen bilo horuco. Naozaj tak vše. Keď som hral, vše bilo horuco, keď god priđe na binu, vše horuco, tu ti ljudi tu to šedzam, oni uživaju te, ta ceplost prihodzi od njih. Ja думаю, že som mal najmenej tekstu i najčešće bilo naučiť sa. Ali nie było ciężko robić. Robić jak robota było ще przyjemne, zato bo ljudi za ktorými som sotrudzoval boli bars veseli, bars dobri ljudi. Jednostavno bilo fino zima prevozi čas. Ja dom, že i ja zadovoljni, kad publika zadovoljna. A vidjeli smo, že publika ne se bila zadovoljna. Z premijeru i... Jak to bilo glumit u Kocure? Ja i bar svino, až som še truzol dakuz i po kocurski da bešedujem, toto ešči holti, to mi tak ležalo. Tak so ljumel bešedovazi. Truzol som že da. Nažalj, ciki njetu, škoda, že nas nije patral, jak bi to vypatral, jak bi to on šitsko dal, jak bi to on odbavil, bo to u stvari ja bavil mjesto njoho to tu ulohu. Žalj mi, že tak še slučelo, ali bar mi milo, že to ti mladi zeci tu, najsi talentovani. Najsi zosnja treba i dalje i robic i tu bude najsi talentovanih zecov za teater, že bi dalje predložili to robotu, co ciki započalo. I ja i Lenđer Zverbasu, a poznejší Mišo Varga, ktorý nažaľ musel zameniť Cikija, hej, co mi bar žaľ. Potolkovali sme decom, že to len predstava i to bavisko, i že na scéni sme kolegové, vonka spoza Zverov Doma kultúry, lebo scény, lebo čo, znova sme bači, Anďa, to si ja znam, a tu sme na ty. Tak sme še postavili i ja verím, že preto i úspech bol. Toto predstavu sme tak nešťastlivo, hej, mali sme ju dať 21. apríla, ale slučilo še to, co še slučilo. I rachovali sme, že bude trebať jeden dlhší period, že by sme toto všetko prebrozeli. Okreme ja, bo ja bol bar sveľo viazaný so Cikijom. Rokami sme boli v jedno i bar sme še rozumeli po pitanju Kerestur, Kocur, bez uvredok, bez ničoho, ali sme še pravili takí figli, ktorí boli bar dobre prijati u Valade. I u Keresture, i u Kocure. Bez nejakého hnivu, lebo to. Posle toho všetkoho pochopili sme, že co dlhšie napravíme pauzu, bude väčší problém. Naiste som oduševljena, nie môžem miru nájsť, jak glumci to porobili. Prezadovoljna som. Z ohľadom, že co nám še všetko slučilo i keľo pauzi bolo tako, nie mohlo baš emociji všetky pozberať, že by še na bini ukázal to. Ja videla od veľých i glumcov, ale každá im čest, ja im inčujem i cahli všetko toto. I najse onješka še vidalo še, ukázalo še, že keľo udatna predstava i keľo naiste dali všetko od sebe, že by publika bola prezadovoljna. U
tým projektu sme prešli veľkú i dlhú dráhu, na ktorej bolo i príjemný podíj, i menej príjemný podíj, ale to na koncu korunované so úspechom i to úspech sme podzeljali za skocursku publiku dneška večer a nazdávam sa, že budeme putovať, hostovať po našich štretkoch i že tú predstavu môže byť znieme i za televíziu. Hej. Ja dúfam, že ansambl dneška večer bol vyjednačený po kvalitetu, nebolo vidno nejaký oscilácií, neboli nejaký veľký rozpon medzi tými glumcami mladými i staršíma. I každý odrobil svoj zadatok na úrovňu. Ja še nazdávam, že takí projekty budú i nadalje, zaviše, že keľo Ruski narodni teater Petro Riznik ďaďa bude dostávať sredstva. Pretože keľo sme informovaní toho roku, to bude jediný projekt. Svoj iskustva i mladosti na kocurských teatrálnych deskoch ukázal, že veci jak úspešný a predstava, okrem že zabavila i do slízok našmiala publiku, všelijak ju i evokovala, ale i edukovala o starých ruských zvyčajoch i tradicijnim kulturnim skarbu. Jak i pravi poljoprivredni sajam i perši školjarski otrimani 31. maja u osnovnej školi Žarko Zrenjanin u Gospodžincoh mal svojo kulturni, edukativni i zabavni zmisti. Máme okolo 500 učasnikov. Školjari prišli z Temerinu, Đurđova, Bačkoho Jarku, Titela, Sirigu, Nadalju, Čurogu, Žablju i iz Gospodžincov naše školjare. Na sajmu boli prisutni okolo 30 poljoprivredni produkovatelji. Preporučili bi se to zanimanje? Preporučujem, keď nie najdu da co ljepše. A inače u poljoprivredi može norobizalj, može i solidno žic. Takže najsigurnejši za teraz u poljoprivredi. Kto robi ozbiljno poljoprivredi, kto ma co da robi, može da se preživi. Takže im preporučujem, ktori ma doma žemi i mehanizaciju, šljebodnaju stanje, da njidze da bude neki kafanski robotnik, lebo co ja znam, targovec i za 20 zezri. Sigurnejši mu je na Valalje. Mali maturanti i drugi školjare mohli še na sajmu upoznat z produkciju kveca, pečarkoh, zahradkovih rošlinoh, produkciju medu, ali i z poljoprivrednu mehanizaciju i profesijami, ktori na dajaki sposob jazani za poljoprivredu. Dneškaški dень задумали также máme перший kulturno-medicinski program. Posle toho teraz máme obrazovno-naučnu tribinu na temu proizvodnji organske hrani. Budu prepovedatelje z fakultetu poljoprivrednog. Potim znova kulturno-medicinski program, pa znova jedna panel diskusija na temu proizvodnji organske hrani. Dneška sajam poljoprivredi. To je drugi sajam, ktorý sme organizovali jedna z ovih drugim školov u našej opštini. Perši bol sajam obrazovanja, ktorý še otrimal u Žablju. A teraz tod sajam, na ktorém še školjari upoznaju z rižnim profesijami. Či tot projekt, ktorý u školi bol za provadzenie o profesijnoj orijentaciji pomohlo toho roku, že bih vyigral svoju školu i već zanimanje? Помогло ми, бо съм открил як имам особини і вецька мені легчейше при вибору буде, але я думаю, що trebalo і прийшло року ще да ще зроби, док ми ще не роздумували телю, щоб ми мали веці часу, як щоб ми що приділяли. А тут тот poljoprivredni sajam, jak si še vidi? Fino, všetko napravené, teraz sme še tako sprešitali, veľo, baš jest také veľké. Kje si tot projekt pomoglo u vyboru zanimanja? Pa pomognu mi, ali zažnjem sam še nje prezeljala za za poljoprivrednu školu. A tvoja buduće, gdje upišeš školu i? A domala sam upisat će do medicinske i do Zrenjaninu, ali sam jeszcze nie sigurna. Znači, tot sam, ktorý Nješka tu, nje veljo bude vplyvovať na tvoju odluku?
Pa nie bude veljo, ale še nie som veci doznala. Думам, že велике искусство, že sme prišli, že možeme, že dekim bude i lehčejše odraditi svoju profesiju, co se tu zanimati. Či u vašoj školi je zainteresovanih za poljoprivredu? Думам, že njet, že všetci chlapci su do elektra, bo za poljoprivrednu sam išće ni čula, že dahta ste z našej generaciji. A ti še už opredzeljela za školu? A ja išće nje, išće dvoumim. Jeste, dosta školjara, ktori išće ne znaju točno co su, tak da šitsko to im pomaga da pridu do tih konačne odluki, a co to pijati kročaju u tej našoj programi profesionalnej orientaciji. Poljoprivredni sajam da jednim školjarom pomohnul u výboru profesiji, a šitskim bul nahoda za druženje, novi poznanstva, dobru zabavu i prezentaciju svojej školi. Đurđevčanje še predstavili s tamburovim orkestrom i recitatorkami. Sanja Marković. Ženi na sceni, nazva talk showa, kotri na sceni Ruskog kulturnog centru otrimali 5 mladi novinarki zanjati u naših medijoh. U medzisobnej komunikaciji svoje iskustva u roboti z mladežu podzeljeli s prisutnima. Ta bilo slova o ciljoh u roboti, rižnih anegdotoh i problemoh s ktorima še zočuju, a tiž i o položenju ženoh u medijoh. Ja думам, že ženi možem povedať emancipovanie sú už odávno, ale že teraz je to koniečno vyraželo. Ženy przeczastejsze i u medijoh vše vece je z novinárky jak novinároch, co skoro nie było tak. Často še slučuje, že sú len pred kamerami len ženy, pretože či sú krajší, či ne znam, im však prezentujú listy, či učím stvar, uglavnom ženy preberaju. Možemo vidjeti, že vece ženy redaktorki, vece ženy na rukovodzacích mestoch. Може бузме, шмелши стану зio през микрофона, шмелши стану може бузме ефикасни, što je mame mi svojo nie krasni boki, mamy mieliśmy manie, jak się powiedziało, ale niedostatki, ale думам, że sme może być postali ostatni czas tako szmelszy, tako może być lepsze sutrudujemy ženi za ženami. Jedna z poznatih ženoh na našej sceni, špivačka i novinarka Sanja Pol II, na shodzevi promovovala i svoj CD, kotri višol za aprilskim čislom časopisu Mako. Reku, dobra, ajde, ideme tamo nazad, pa se mušim znimat, da ne možem biti teraz tu pri školi, tu i hala i kišicko. I ona je, a ti mi budeš snimat? A joj, ja nie obličena. A ja joj reče, ali ja za radio snimam tebe, nie bude vidno. Aha, dobra, vecka može. Takže думам, že mi lepše prechodzimy z radia, jak vi z televiziji. A думам, že ja najlepše prechodzim u štampi. Ali je pravda, že ljude stvarno nemaju realnu predstavu o tim, poneže ja kad navolam i kad povem, že za noviny Ruske slobode, alebo za Marko, nebitne, da še mi napríklad pitali da jedni žeči izuz kameru budem snimati isto. Znači, nemaju teške, nemaju jako šik predstavu o tim i často ja jedan čas isto bila u radiju i najistek čim uključiš diktafon, to tako jak da ši ne znam co uključili, istekaju od njoho, ali znam, že znova ljubki najčešće do sobešednikoh, bo naiste stekaju okreme mladi, a može biti Rusnaci gdje sme taki mentalitet, što mi vidi, že ne baš chceme še javno vyražovati, ali mnje sigurno, že najljepšejše u štampi. Emisija Čas i mladosti sama nazva utoriže slovo mladih. Ti tak namahame še, možeš povedati, vodno i trudzime še, že bi tu bili zastupljeni mladi, aktualnosti, co še dotikajú mladých, úspішní našo mladí. A keďže takedy na dajaku tému ne pođeme znjaz dajake slučovanje, dajaku podiju, ne znjevaš se nam teljo i pretože jednostavno nam očežuje robotu i toto, že mi na teren ne idzeme sami. Mi na teren idzeme so snimateljom, nam na teren treba auto. Za šitsko toto še piše nalog i šitsko toto treba dostac
a Švedska pojde na teren. Takže my často máme i tot problem, že da kedy daco ne pojdeme poprovadziti, pretože jednostavno niet ekipi na raspolaganju, pogotovo teraz do Gruša, do ti ljetni odpočivki. I jednostavno, keď za jeden deň máme napisani da skeljo nalohi, a u televiziji jest veljo redakciji, jak co vi znace, već še tu patri co prioritet. Na koncu konca, hodžjaki preprečenja na stanju u procesu realizaciji roboti, napraviti emisiji za radio i televiziju ljebo popolnic boki u časopisu nam še uda. Međutim, tu postoji išće jedan problem. Naša mladež ma strah od mikrofona i diktafona, ali nam še udalo popripovedati z jednima. Po mojem domanju, nažalj, u takih časov žijeme, za nješka hanjba bud zrusnak. I evo, kad možem, ja bi to tu na hodovih osnoval povolaz mladih, že še nje hanjba bud zrusnaci. To ne znači, že še mušice na štredu ulici busat do peršoh, ali že biste še prikozeli na taki slični shodi, jak co z Menješka mogli vidjeti ženi na sceni, že bidme še posle druželi i čuvali to svoje na jedan pozitivni i interesantni sposob. Te omladine njedvo naše jednostavno zna, jak bi še vrlo skape, lebo še pripitomi tej druhe i vekšini i vecka njedanji rusnacoh i mladih, že bi še našli i tu nješka думам, že malo omladine bilo. Думаш, že mi jak ženi, kotri na sceni, možeme mladih da ako zanimirovac barži, že bi še uključovali? Všelijak je, ako še думам, že mi dješka ženi, djevčata dješka sme medzi mladima, jako še barže še rušame medzi mladima i može biti še barže interesujeme o tim, že co oni robia, kto to, jaki uspjehi postigli, dješka ih pozname, može biti barže jak od hlapci, no ne znači, že bi oni isto ne robili tak dobre tu robotu. Co dumaš generalno o tih ruskih medijoh? Generalno dom, že to što celkom ok robi, to temi, ktorі interesuju mladih, to dom, že zadovoljuje šitski kriterijumi, co bi trebali jedna emisija za mladih, odnosno časopis, odnosno radijska, odnosno televizijna emisija. Djevčata ukazali svoju aktivnost i milo mi, že máme jednu novú generáciu, z ktorú sme hodní sotrudzovac. Hovorím teraz ju svoje meno, poneže mám i odredzenie iskustva pravda u jakých drugih aspektoch ruskej kultúry, ale práve preto môžem povedať, že máme dobrú jednu bázu u mladých, z ktorú môžeme robiť dosť dobrý i veľký stvari. Toto to znamo, že dali povezu s tým večarom, predstaviť svoju robotu, obrátiť povahu, môže byť na nás, môže byť vás dohadnúť, že by ste nás takú sveci provadzeli, že by ste takú sveci sotrudzovali s nami. Dúfam, že ste mali náhodu toto čuti presto tú debatu, že všetky my, nás 5, robíme toto z ľubovi, z veľkej ľubovi, u vám všetkým, u tomu, kto ste, co robíte i co posilujete, Počem možemo znazmjeti veljo i njemame veljkim dakim mediji, že bi to vidjel cali švet, više naiste namahame, že bi to vidjel voljem naš ruski švet i že bi se nje ostali zeškavi habeni, že bi vašo uspih i vaš trud nje ostal nje ukazani švetu, nje dopovezeni švetu. To naša misija domže šitskih pejcov, šitskih totiroki. I tak i bude nadalje dok god robíme to emisiji, to ti šitski emisiji, časopisi. To vam obecujeme, dok god še zanimame z mladima, budeme tvardo robiti na tim, že bi se šitski buli, že bi povaha bila obracena na vas. Ďakujem.
Zo skratkim zdogадуванням на визначного српского композитора хорского шпивања Стевана Мокранјца, чија шесторочница од Шмерци наполњуе тоо року, и за привитнима беседами почесни гостов спред наших културно-политичних институцијох, јак и домашних, членов културно-просветного друштва Карпати, почала štvrta smotra horskog špivanja u Verbaše. A povolali smo uglavnom društva, ktorí už prichodzeli, hej to Novi Sad, Kerestur, Đurđov, a hosci boli zo Zbrčkov Petrovca. Prvi raz. Či ste všetkých, ktorých ste povolali, všetky še zjavili? A všetky še uglavnom zjavili, hej. Zo Zverbasu na tot zavod prisutni mali na hodu čucljem horodski hor, ali nje i hor domašnjih. Svoj perši nastup na tim festivalu pred publiku mali hor društva Rusnacov zo Srimske Mitrovici i hosci festivala kamerni hor zo Bačkovo Petrovcu. Jak už potvrdzeni i uspičnejši učašnjiki toho roku nastupeli hor Rozanov z Đurđova, hor Doma kulturi i cerkvi Svetoga Mikolaja z Ruskog Kerestura i novosadski hor Harmonija. Festival ste na hodi pozberali, jak sme čuli, až 6 chori, ale jeho organizatore potvrdzeli, že še on otrimuje u nevýhodnejších uslovijoh, jak po teraz. Ale že še našlo dzeki i moci organizovac ho, hoć toho roku bi ostala finansina potrimovka lokalnej samoupravi. Hajde i se možeme, i sama država bola u češkoj situaciji i do maltene do skoro 2 týždňu sme ani neznali, že či da premeníme termin, či da ostaneme pri tým. Međutim, jak še zmirjovalo situacija, tak i mi ostali u partiji, že nam to už teraz prehodzi do takých zvyčajných robotov, že to my môžeme do týždňa zrobiť i formovať to sami festival, jak vypatra. Nažalj, i tu smo naišli na jednu počeškost, to jednostavno nie dobili sme nejaký odbyt od lokalnej samoupravi, to jest lokalna samouprava rachovala, že u tej chvíľky mudrejšie, da še to ti penježi unaprijama na jak humanitárne dolu za poplavených. Ja rozumím, že to treba i to sigurno, že dobre. Međutim, evo i mi dneška večer, znači každa kupena uhodnica bude uplacena na rachunok za poplavenih dolu u Srbiji. Keď Češko všetu nacionalni sovjet i preto i snuje nacionalni sovjet, že bi pomahal baš tedi keď najčešće. Mi máme odrezene sredstva pre stali rok, ali jezi pozariadovo sredstva za ktorý sme teraz vyboreli u autonomnej pokrajini Vojvodini po novim konkursu i keď ne možeme mi, jak nacionalni sovjet, še patrime holjom daki viši uroveň finansijov, keby sme mohli pozberati. Ja bar si spozivani, že týdzeň pred festivalom nam lokalna samouprava otkazala potrimovku i prosto še obavam, že jak treba, že by sme zorganizovali i našu nacionalne šveto, ktoré teraz treba u januaru sljedujućeg roku, že by bilo u Verbaše. Bilo z jih boku opravdanje, že chvíľkovo je veľo vekši potrebi, že viljivi boli, že ľudzi stvarno zagroženi. Ljemu naša rozumiť, že Rusnaci še dzečni odvolali každej humanitarnej akciji i veľo pomoci poslali Rusnaci, već kad bi nje trebali še tak odnoši s gunam, že bi nam naši festivali crpeli pre toto, bo mi ih ustanoveli, že bi sme čuvali svoju tradiciju, svoju kulturu i za toto še muši naj sredstva. Dom, že švet nie sme stanuc, že kultura, ktorá osnova jednoho naroda, znači i u Češkostoch muši isnovac i muši buď tu so s nami, bo keď my, jeden národ, nebudeme čuvať svoju kultúru, vecka nebudeme mať ani národ jutre. Že še domašnji potrudzeli za objesčečuci problemi, bilo vidno i po namahanju, že bi u programi obdumali každu drobnicu.
Počeljem na samim počatku, Horski festival Karpati i osnovatelje nas davajuše u buduce ljepšim dňom, jak i vekšomu porozumenju zajednici. Gledate Paletu. Izbor iz emisija na jezicima nacionalnih zajednica. Sportska olimpijada školske i mladeži Vojvodini manifestacija, kotra išče u stare Jugoslaviji, bula poznata jak jedna z bazov, na kotre išče prenahodzeli sportski talanti u školskim возрасту. Za nju až i donjedavni predsjedatelj Međunarodnog olimpijskog komiteta Jacques Rogge u Beogradu na jeden zavod vyznačil, že na Sošovu zažila i ideja o otrimovanju Evropske olimpijadi mladih. Preto už da skelj roki strategija pokrajinskog sekretarijata za mladež i sport, oživljovanje tej sportskej manifestaciji i znova za zberovanje školjarov sportistov. 7. sportska olimpijada školske omladini Vojvodini posle 25 rokov znova še otrimala toho vikendu. 7. pošore domašnji Bul Zombor Horodze otrimana i ostatnja 1989 roku, a na nju še kvalifikovali ekipi i pojedinci zo školoh u našoj pokrajini, kotri u rižnih sportoh postigli najljepši rezultati na okružnih zmahanjoh. Na tim samitu sportistov školjarov osnovnih školov učestvovali kolo 1600 zmahatelji i 350 nastavniki zo skorošitskih školov u Vojvodini. Oni še zmagali u 9 sportskih disciplinoh, najvecej u tih zo zlabdu, ali i u gimnastiki, plivanju, štreljactve i stolnim tenisu. Zmahanja otrimani na 11 borilišćoh u Zombore, Apatinu, Prigrevici i Staparu. Ovo nije samo, da kažem, sportsko takmičenje, ovo je svojevrsna promocija. Toto nie len sportske zmaganje, to promocija jak Zombora, tak i całej Vojvodini i tih mladih ľudov, kotri nazdávamše jednoho dňa budú brániť farby našej državnej reprezentaciji u rižnih sportov. Ja im žádam veľa zdravia, sportského úspichu i nasampred veľa úspichu u školi, u onišće vše školjare. Za oživljovanje toho zmaganja najzaslužnejši pokrajinski sekretarijat za mladež i sport, Sportski sojuz Vojvodini i Sojuz za školski sport Vojvodini. Bitno da se ova deca okupe, da se druže, da se upoznaju i da najlepše uspomene ponesu sa ovakve jedne manifestacije, ne samo... Bar značne, že bi še toti deci pozberali, druželi i upoznali i že bi imali najkrasši pamjatki z ostake manifestaciji. Njele medalji i nahradi, ali i pamjatki na druženje, bo moto olimpijadi vše bul. Nje važne pobedit, zalje važne učastvovac, a tiž i otrimovac zdravi stil života i bud znajutre zdravi i robotno sposobni žitelj tej našej pokrajini i državi. Otrimovanje zdravja i fizične aktivnosti jeden z prioritetov školskog sporta i pokrajinskog sekretarijata za mladež i sport i vidim, že to važne i decom, tam i milo, že nam še udalo šitsko toto zorganizovac. Nazavam še, že nam še uda prešvečic deci, že važne buc fizično aktivni, bez ohľadu na toto, či še osvojuju medalji, či nje. Jako mi je drago što se ta inicijativa ponovo... Bardzo mi je milo, že to ta inicijativa znova porušana i že šitsko toto prilepene. To djecom bar značne. Značne je i nam, kotri sme u sportu, bo to židlo, gdje še nahodze novi talanti. Nješka sme u skakanju do visoka mogli vidjeti djecko kotre bilo stracene za atletiku, bo še nje malo dje zmahac. I ni ja pred školski sport še vraca pomali. Vjem toto jedno djecko dosta točno je za to cali sportski projekt, a ja še nas davam, že tu bude beljo veci od jednoga. Za nas najinteresantnejša bola atletska časť, na kotrej učestvovali i školjare z osnovnej i štrednjej školi z domom školjaroh Petro Kuzmjak. Zmahali še i u pojedinečnej i u ekipnej konkurenciji i išće raz svoju školu postavili na sam vrh. U pojedinečnej konkurenciji, 7. i 8. klasi, Darjan Belag osvojil perše mesto u obehovanju na 300 meteri, Ivan Budinski treci u rucanju kulji, a hlapcovska štafeta 4 raz po 100 meteri bola najljepša.
Toti rezultati hlapcom prinjesli i zlatnu medalju u ekipnej konkurenciji. Змагав съм ще у скоку далі, оборав съм свой личний рекорд, скочил съм 5 метри, бежали сме як штафету и були сме перші. Я бежав на 300 метрів, обирав съм свої личні, я съм яку конкуренцію і теж съм бежав штафету, це ми bardzo добре одробили і йшли і обирали сме личний рекорд 48, коло 48. Ja sam malo u rucanju u kuli. Slabše sam rucala nego obično, ali dosta sam doprinesao bodi, da bi smo zavržali perše mesto i zadovoljni sam. Як же тебе лизи тото змагання? Добре, задоволені ми взяли перше місто. А моцніше тото змагання, наприклад, до деяких тут ще змагали, які окружні або так? А по teraz to najmocniejsze, tak. Олімпіада baš super. Є veľa rozličných škôl, ktorí sa tu zmagajú. I dúfam, že baš kvalitné zmaganie. Videl som atletičarov, ktorí trenirajú atletiku. I vidno po njih, že trenirajú i dúfam, že by sa toto olimpijada ešte trebala otrimovať. Pri mladších keresturska škola tiž mala učašnikoh u pojedinečnej konkurenciji. Kristina Katona i Mikola Papuga na najljepši sposob ukazali, že atletika u ruskim keresture sport číslo 1. Nas dvoje skakali do Vislo i ja zavšal 4. mjesto. Objavila sam še, skakal sam do Vislo s ozbiljnima takmičarami i bilo mi dobro. Daku sam še zjednolja. Dobro bilo. Котре ще місто завжав? 4. І то добрий результат чи ні? Ha, dobri, ali trebalo mi ще dakus. Ти не сподівала Шицьки? Hej, ja zavžala perše mjesto, oborila sam svoj lični rekord za 1 cm i bar sam zadovoljna. I prvo mesto Katina Kristina, osnovna škola Petro Kuzmjak, ruski kerestur. Na istem i šerco polne, keresturci ukazali, že su najljepši. Zavžali smo perše mesto i tota olimpijada pripadla osnovnoj školi Petro Kuzmjak za kerestura. Možem povesti najljepše za tih hlapcov, že še maksimalno boreli, uložili na iste trud i šitko što bi placelo na najkraši možljivi sposob. Zlatna medalja, pehar i meno našej školi normalno znova še čuje po cali Vojvodini i dalje. Tiž tak sme mali pojedincoh, Katona Kristina, kotra znova perše mesto zavžala. Ivona doprinjesla tej našoj pobidi, Ivona doprinjesla, že bi meno našej školi na iste bilo take popularne. Što se tika samej olimpijadi, думам, že še dakus čas trošlo na dajkinje potrebni stvari, ali bez ohľadu na Šitsko, vjerojatno dlho roky še také da se nije otrimovalo, ta trebalo vecej moci, vecej času, že bi še to organizovalo na jedan sposob, dostojni sposob za Vojvodinu. 7. školska olimpijada prave zakončena, a už še rozdumuje o iducej. Pokrajinski sekretarijat poslal javnu povolanku za opštinu i Horod, kotri bi scel i mohol za svoju sportsku infrastrukturu buc domašnji 8. olimpijadi, kotre bi še malo otrimac o 4 roku.